God bless Captain. Thank you so much. You have followed up with whatever we have told you. Thank you. Zero झाला. Zero loss. काँग्रेसान तुमकां मेम कार्ड दिला कित्याक आशिल्लें कितें आसलें तातूंत हय सो आयज तांणी खुबशे इश्यूज कन्सर्नींग बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड समथींग दॅट इज अफेक्टींग द पीपल डेली लायफ वेदर इट इज ट्रॅफीक ऑर वेदर इट इज अदर सेफ्टी मेजर्स सो हांवें तांकां इश्युरन्स दिला आय वील टेक इट अप एंड वी वील डू इट बिकॉज द पंचायत एंड ऑल आर ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन दीस सो वी वील फॅसिलिटेट दीस in ensuring तांचे demands are met. आयज आमी सगळ्यांक देव बरी सांगली आयज आमी कॅप्टनाक मेळोवपा येयल्ले बिकॉज एक पाटी आमी इंटरॅक्शन सेशन केल्लें बेणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमी जायते इशू रेज केल्ले लायक रिवर्साल जेटीज एंड रोड्स एंड ऑल सो ते बाबतीन आमी आज कॅप्टना मेळोन आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिवपा येयल्ले रिगार्डींग दीज इश्यूज सो ते आमी आज हायलायट केला कॅप्टनाक सो कॅप्टन इज गोइंग टू टेक अप दॅट इश्यूज वेरी सून एंड वन मोर थिंग इज आमी कॅप्टनाक आर्कान दिवपा येयल्ले की तेणें 73rd अमेंडमेंट आमी रेज केल्लो ते बेनावली इंटरॅक्शन सेशनाक तेणें पार्लमेंटान तो रेज केला एंड आय होप दॅट द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टेक्स इट अप सून and other commanders, pilots and all, because of the high wind that was coming out after Daboli in the funnel zone. And now today we have also found that the airport authority had told them to stop this work, but they continue. So we are also grateful for captain's initiative for this.